Pozdrav svima ljudi, dobrodošli sam u novu epizodu Clash Royale. I ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale, to sam već rekao. I nećemo otvarati epic chest u ovoj epizodi, zato što štedim za legi karticu, nije Sparky, nego za svoju najdražu legi. Što se pitate koja je? Ta je najdraža moja legi. Lumberjack je najdraža moja legi. Pa ćemo njega i kupiti, valjda, nadam se. Idemo otvoriti free chest. 89 golda, 9 goblina, 2 hog ridera i bit će epic kartica i jedan golem. Ništa posebno slobodno je. Golem je dobar, ali ovo je za free chest dobro. S tim da sam jednom dobio princezu u free chestu i u crown chestu level 2. Donirat ćemo betove. Što kao je zašli s klanom. Nećemo da solidira. Bio već klanom, ali neću. Kako se zove? Danas ćemo odigrati jedan 2v2 meč. Evo sa Karlom. Ako će ući. I ovaj ne s tim dekom, krivi dek sam uzeo. To je moj dek. Sad list, Karl, ajde. Zašli u starom listu, lisat stari. Neće, ok, idemo quick match. Ajde. U Hog Mountain igramo sa Beratom. Pozdrav za Berata, što ja... What the fucking bitch, koji sam ja debil. Koji sam ja idiot. Berat, pozdrav za tebe. Ima ne znam ko si, ali svejedno. Ako gledajte klanje u kojem sam ja odličan, ja sam lider. Odličan je klan i gledajte kad je slobodno mjesto da uđete. Klan se zove Crow Doktori. Ovo nije nikako dobro. Zato što je bomba od balona pukla i raznijela moje skeletone armije. Bacamo hog ridera. I imamo zep za njegovu skeleton armiju. Vidi šta već baci, nećemo zepat njega. Minion hoćemo. Ali zašto tek sad? Tako, minione i zep level 9 nije uništio minion level 8, ne znam kako, ali nije bitno. Bacit ćemo ice golema. Tako, dobro on je zepo. I obranili smo se, ne znam kako smo uspjeli, ali odlično da smo se obranili. Ja ću baciti princezu. Barem je ubila Wizarda. Ovdje ću ja riješiti. Nije on trebao, ali dobro, barem Hog neće doći do tavera. Kad je u jedan veliki push je bio, dok nije uništio sa logom. Jej. Ali dobro, srušili smo im dosta na kuli. Tako da ne smemo se žaliti. Ajde, sam da Battle Ram se riješim. Zep, dobro. Ovog baby tragona nećete ni braniti, barem ja, za ovog mog prijatelja, kak se već zove, Berat, nešto tako, Berat, ja mislim da se samo zove Berat. Nek se on brani ako želi, ali ja se ne branim od Baby Dragona level 2 koji je već. Kako su njemu elitni level 11, a moji su level 11 isto u pravoj igri, a ovako mi nisu. Evo ga, srušili smo tower barem. Mislim da smo ovaj već pukli. I to žešće pukli se. Jesu, meni su level 11 elite barbarijani. A, ja mislim njemu. Ajmo ovaj spirit. To ovaj spirit, ali mislim da smo ovdje rip. Ne, nismo! Pobjeda, yes! To je Berat, good game. Bro. We'll play, good luck, good game, we'll play, good luck, thumbs up. Silver chest. Idemo. Ja mislim mi rip, a mi ono dobili. Nećemo pisati pozdrav za YouTube, zato što je samo jedan aktivan, ali pozdravit ćemo prva 3
Pozdrav za Bebu, pozdrav za PNNK AZNKT, Bobo Gamer JT, ajde, Zizi Topa, Kroš ime 26, Jankic, Smiley Boy, Martin JT, Durzo, Hetman, mene, Fasada AXK, Burek, Tony the Noob, Kralj, Dalbelo, Log 34, King Cobra, Dragon FTV, DB, Matija 10, Hrki, Peppa Pig Killer, Philip King Show, Zver, Patrick King Show, Gibros, Crow Gaming, AK73, kao Kutac, Proud to be Croat, Luka 13062007, Dara Killer, Dario, Feed Lord, Dora, Sub-Zero, Danilko, Luka, Super Crow Winner, Bartol YouTube, Hoger JT, Junior JT, Leon Logame, Supercell, Baba Motherfucker, Ronaldo 777, Filip Gamer, Ivano Games i još jedan Supercell. I to je to od ovog videa, ja se nadam da vam se video svidio. Ako je, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa